chung joto sipai to bodi khie betha khie tripura wo pho wa te klumon ta te wo tining para tuilom ye no hu tong thai cha thai krui khie no hu chauklai pa ye thanai ro ba panda wo tripura government bai khie ke ha relief camp ye banau ye brom ba panda wo ti wo abo relief camp wo tripura ni former chief minister akhe tak keta wo khe member of parliament west tripura ni ongye Sri Biplab Dev Bungthang ye abo jaga wo visit kheye aroni lugo proja tong thai cha thai krine ro bai ke thangye malai hinga malai mangthak ya visit khe mangthak ya ye bung aboro wo tongnai ro no mai ro mai kha moi thai thi wa thi tui ho ki je brown pa ja ma nang mo tong ri kang chung kang ri ye bodi khi nang khru ha abo bung nang khru mo ni ta te wo lugo proja ro phono be thak chang ma khe khak chang alai ja ye tini Sri Biplab Dev ni sakawo betha ke asa moktor ke asa wo ye tini no kha sabri mam jun tal bosi sasini bosi kolphe ba mawo ke bodi ki report sapio South Tripura sabrum area wo pho uchi ha ta ke ha COVID-19 maya phe ha ye tini yo report mayu akya boni khui phie Kalachera Primary Health Center PHCC medical officer plus in charge Dr. Sailendra Tripura bung samode ha singke Deepak Chotia kebu Assam jiyo UNGC samung tang na ha se bung por raw ya ye bung phai ha brown ni hospital wa admit ke phai ha aboro wa singke RAT rapid antigen test ba ke test na asingke buno phono uchi ha COVID-19 maya phi ha jokhoni buno COVID-19 maya moni loge wono isolation wo dayete ha ye tining nakha salbrima jontal bosi sasini bosi kolphe bamao uchi habodi ke report mai sophiu biskang jun nakha saldoma wa singkhe Indian ni prime minister Sri Narendra Modi bung Jammu Kashmir wo thangye visit khenai aboro wo bung inauguration phono khephinai akhabo inauguration khenma let ma hinsingkhe purthimbini rail lama arch bridge mo clouther Chene bridge abono bung inauguration khena ye tiniyo bodi kiye report mai phio Ministry of Home Affairs MHA team raw phaye Tripura wo development de ong ya kiye block by yo phaye braw bodi ke beraye inspection ke phayo braw bodi ke nei phayo ake boro nimsinyo klaising ni ma Tripura ni block klaising ni ma raw ke bale mukhia kami block phono klaising phio ake Tulasikar block phono boro klaising phio akhe mukhia kami ni block development officer samode ha singke boro scheme juda chinyo central government by keriak mo boro develop the ong phia ye mukhia kami ni development officer pintanu de borma ke bung bodi ke sapio akhe boro scheme juda maimonim sinyo bro betsiba kiye visit ye naimo sike PM Janman House raw ake Jal Jeevan Mission raw ake bodi kiye atharo mura BC model village raw panchayat development fund project raw pho bodi ke braw chego ye abo mukhia kamini development officer chiyo ke bodi ke khupor mai phiu Tripura government pho Bangbaluya Patanjali group raw by ke MOU sign khelaine ha ye tiniyo bodi ke report mayu akebo Patanjali group by MOU sign ke mane ortho ke bale Tripura pho economic development on nai nang ba yesa braw by sign ke na yesa o akhe judi se Tripura government se Patanjali group by ke MOU sign ke sinke Tripura o berbre ke ona sinke boro braw sa ko mo sinke Tripura o pho development bangma tongnai bo development nim sinyo yoga tongnai ke spiritual tourism tongnai wellness center tongnai biodiversity park banawanai ake fossil museum banawanai skill training phono khenai ake boro sculptor phono khulonai ake digital agriculture phono khenai ake information technology phono khenai ake renewable energy khenai ake training tribal rongba pandawa tongnai ake gari payama lama rural artisan rong chiyo for training bang ma bodi khiye Tripura state Tripura state nimsiyo district juda para juda wo boja ma rok khulawye renai economic development wa nema pandawo ye teniyo Patanjali group by ake Tripura government raw agreement MOU sai ong tei ong ye to ye teni no kha sabrima
June tal bosi sasini bosi kolpe bamawo ke sapio uchiha India government declare kefiha public holiday dokha sarsnima biskang school barwa singke bank bondong nai official joto suha office doctor opono bondong nai ke school ro institution joto suha private school ro ke coaching center opono lo ha bondong nai hi uchiha saklai phiha mo eno joto no sirimse boin channel na ro nai soye tongdi tre budi ke jangjani khupor taro no ang khothumi no joto no khna rifina hi no joto no siripimse kakcha ha